Midindi Asare Chu Michael. Midindi David. Midindi Danny Miracle. Midindi Minister Titi Bakope. Yenya Yeti Elder Seth Budu. Ewo Okoma Life Worship. 9 mienu ekosi no miensa. Mayeye ni o. Ayeyi nke Patro Midindi Danny Miracle. International keyboard is Bakope. We are Okuman FM 97.1. Me patro I tune every Monday, Wednesday, and Friday. Bia Nefato Okuman FM. Neti Elder Seth Budu 97.1. Eano Asheneso. Amen. All right, me mawa kwaba ema aha ene praise the Lord kesepa edeba Okuman 97.1. Ebrasun say yesan epeje urade na fe yeshenen monyam na yene urade edin kita ho kai se tumadi a wasukusu a oba betie ede mayeye ni na wo fi a ana ba bia wo bia no wageme so se ayeyi enka urade Okuma live worship ena edu awiase ya yede brɛ na fe yesim konwa na fe yede ebrɛ e wo afiafiem ene ba bia wo bia no yede ebrɛ kai se awiai Maybe I will be an obet me afro and work catcher and say, Elders and good fireman at Nase, enti friendly me and on to Fanicasa Fideno and to Okumai 97.1 na area yan Cambo Munafe, yan shed a radidino and William, na yana a radi and so I say, I will pine, I would over brace so to my day. Sorry, in Paibo, Sansona, met me up your pine so amount. I'm a wet me so no, Afe, actually, when he saw at the actual or 2 for Yankopa. Acha wo so aba ho ban sonko abedu sesabri ono ena monyam enidie ene nkamfo enyina ese no na efata no da wo fia na waje so se amen kesepa amen trese enye ho enti abra wo ka amen no na trese eye ho enesa anointed best by se men kanchero se ewie se wo fie na wo ya baba wa na brantie na inei wo hia macrowin anase blender anase kettle anase fie noma biara edi abrantia na baba wa ananipa ene tina fie ba fie noma ntutu ye eyeye de fo edi echiremu ewo anointed best by se men kanchira wo se inei se bia ope padlocks akese ana nketewa ana mpo se ewie se bia ope torchlight papa ana plate home use papa no for any chiremu ewo anointed best by ebutu okofobia okrase 10 kwanta ena omubutu na ewia you know say we ye teachani ana say we ye police ni we ye soldier ni ana abaye dwuma eni bia bosumi akatua na oje a me ma akwankyere no for any chiremu ewo anointed best by for aseye na udu wonu a wode ne betumi akasa mo ma no ma bia ope bosumi so a na wakọ akwakotua ka free anointed best by ewo amatro for 0544 970 330 0544 970 330 anointed best by say obetimi ahwe no apoa normal awodo nyina a ohia na ade nyina nso etimi asi oye Akropong property 7 kantra wo say nei wo pese wo si dan a and the blocks no apapapa no ne ho ene wo blocks no apapapa no Akropong property say ne ho ene wo men kantra wo na afa me ma direction no na fo ani kire mu e wo adukrom Akuapem tie ne abra wo do ani a kire apra di kwantempo no so no wo tra Presby junction a wonsa enifa so e ho ena Akropong property ebutu na wonya du wono pepepa 6 inches eguo ena 5 inches so eguo or solid blocks no na hollow blocks no so eguo o se wo beta no de kuka mu site no ba bia wo biara o de ne car be kono akwa yi ni nyina e de ama o Akropong property ahoma ena me de ma wo e bia na wo ba bia na o check on Facebook na YouTube o pese oni ne ye business a fresa ahoma trofo 0543 844 381 0543 844 381 Akropong property obehwe na fe waye enoma ni nyina e de ama Neko Ventures semen kanche say na fridge papa fridge no apapa no ni nyina e wo na so ye e ho no say bia ope fridge home use and as a new one ni nyina no or be or microwave new ones or be or blender or be egu kama na afei say bia we are sorry open drums and na say e bia nei
ope bibi say guitar bi ana keyboard na wo de akwa ya sorry na you sorry dem so for wutie me say we need instruments mrante ne mabawa omo mma ho tie enti pe instruments papa na wo ba eya ahomeka aba na nyame akasa so ani atimi agye say ampa wo ye na adwuma ne ye fo ani kyerem all na ko ventures omo wo Akuffo-Akuapem omo ne apostolic church asoro no ene di hwani na nei omo de abebo mu kura omo se me mo amane say nei you ba be do birthday so we hear birthday cake and answer you here to say wedding cake papa cake nano obi kokotobi madam fi ko di birthday okoto cake just say ayese wosra dabi yes na enmonyam enim for any Nelco Ventures na onye cake papa enfama mfie bienu na egusu se fridge ma wutwadi kakra no na ebetimi abo owo Akuffo-Akuapem sorry down on the division friend ahumai I was 0248 729441 0248 729441 Amanfo architectural services say name control say wakoto asase and so we hun kratasem afei ansa na be kratasem no say omoye land survey edmount ko survey asase no kama say 100 by 100 and now say 100 by 70 or susu ni na kama edmount owia na afei wa yen krata ni na edamount side plan obeye ni na no afei wa yen dencha de atoso pam na afei odamount na afei wa hu say okita wasase no ho nkrata Amanfo seven control Amanfo seven control say for any chim ewo dew Akuffo na udu wonu ma kachira ni say elder Seth Budu sa omra na wasase no krata sem nyina no onhwe na onye emfama afei say bi apesa oye photocopiers ni nyina Amanfo hwe na oye t-shirt and Lacoste so person do di ku achire companies ahodo muntumrika na monko Amanfo architectural services omo asoye na wonya du wonu ma besra obeye ni nyina ediama afei wedding invitation cards ni nyina obehwe no waye ni nyina kama ediama Amanfo ewo dew Akuffo omo ni dew pass stock no and e di hwe no frɛ Amanfo dew ahomatofo eso 0241 378070 0241378070 and also bet me our friend 0201 795505 0201 795505 Amanfo architectural services I say a hot day hoye enidaso efie SB Anointed Automobile Services Samin Control say nei ukita car enei say woni obi tu kwan na oka akogya wo edi usi baabi a enye bra papa enye eya nuguase enti abrante eni ababawa a wotie me bomodin say wodi wani be kyerem ewo Akuffo-Akuapem eno na awurade de abadum Akuffo man so say enei yentena ye ka mu ne ye ho ntoyen ne ya so mu nwure yen enya da bia ne ye kwa ye ka beje esi kwan mu da bi for ani kyerem ewo SB Anointed Automobile Services automatic transmission repair auto electrical works general maintenance alarm installation key programming control board programming ninara omo yeri nyina ho na wode wo ka ne du a omo de mfidie besisi ka no so na mfidie na nkasa kyere yare ko a e wo ka no ho na omo ahwe e de ayama kama na fe no ma nyina etimi atoto yie na no ma nyina atoto yie a o na obe se nyame oyodo na oteka mu so a wani eje papa SB Anointed Automobile Services ewo Akuffo-Akuapem tieniye omo wo Akuffo-Akuapem omo ne Christ Apostolic asori no na ehye wo ewo Akuffo-Akuapem o ka no adwuma bia both petrol and diesel cars omo dey say odi wani be kire wo na fe omo akohwe no ma ye no ma nyina ede ama wo say kama na fe asumdwe ene ahoto ede abafie na woto ka ni mu a wani atimi ache intimi de omo ahoma ede ma wo say wo be from SB Anointed Automobile Services ewa ahoma through face 0558 476979 0558 476979 na fe wakoto SB Anointed Automobile Services nyame shiraw say area yi obey this a baby a wo biara area yi nyame asumdwe enkan nyame shira otiefo biara wode wo kasa fidie no ato okoman 97.1 tieniye abre biara yebebo awurade tin no awurade nya adwuma ye mesi abre biara yebebo awurade ye yankopon tin no onya adwuma eye tinanu no ka Jeremia say Jeremia e ma me mi awurade e ma me home
Emma me home. Tieni. Abrantia wutie me awie. Enya baba wa wutie me awie. So do kasofidie no ato akoma 97.1 a. Isra ene wo. Sanse awie. Enoma nipa entimi nye. Yes, Lord. Enoma nipa dwen wo a enye yie. Oh, Jesus. Eno na wurade obeye di ama wo. Tieni. Ababa wa wutie me. So one found one to a brother so one so now the home better. A branch here with me. So one found one to a brother so one so and now the home better. So obi po walk for our braboma and you become for Jesus Christ in name. Jesus Christ. Me say so be here or walk for our brabom. Tell me. Obi hia obi a obetimi apoa no e wa abrabom a enye nipa na mo e Awurade a e Awurade Jesus enti awie ya me pesa wo ya ne se wo ma wo nsa so wo fie o ka mu ene o store ho na o peta wo nsa se Awurade meda wase meda wase e ka nipa bi nko a Yes, Lord. akasa samri wo bubu agufo tieni Ekani bank bi nko a Akuffo for. But Awurade a yadi en wato ne so no. Bible said no de no tu Awurade so no. Jesus. Je nyina di bua no na ewie nie. Ejina tu obiara di pa betu afa ho no. Bible say ejina. Tienie. And now Friday. Eti kai sa me no be bon pai. Yes. Enu na ne Awurade di atuma akoma so. But I did not do Biara in Papa to a found. I did not do Biara. I could do Biara, but she said, Biara. Meno Casay, yet your baby Chaco to baby Penacuno. As you are Akropong. Oh, Otiasi. Now, Yaya, your children. Bible says, Okumi and da. Okumi and da. Nansu. If you say, who my channel? Only your tears for young. Maybe I will be a send it back one whoop. Different to wait now. oh Jesus. I did not want to be Jesus. Everybody, who would that? Yes, Lord. Ah, Obetinasi. Oh, Akropong. Oh, yeah, oh. Now, oh, sorry, no. Yes, sorry, no. Oh, no. Sorry. Oh, Akropong. Everybody, oh, yeah, oh. Now, oh, sorry, no. Yes, sorry, no. Oh, no. Sorry. This is Akropong. Apa, oh, yeah, oh. I just have you to know. Oh, now, oh, sorry, no. Yes, sorry, no. Oh, no. Every obey what you man. I was sorry, mo. Masutarabo. Obey what you man. Was sorry. Obey what you man. I was a bad boy, mo. Obey what you man. Oh, hey. Oh, Akropong. Ready we are. Now, oh, sorry, whoa. Big up, yes, sorry, whoa. Obey what you ma. I want your Bible.
wajuma. Oh yes, sorry mo. Obey wajuma. Ewo ye Bible mo. Obi tini amikana siye. Obey wajuma. Oh, yeah. Oh, Akropong. For Isaac Tabudo Maria Yamisra. Obey your word to mo. Now I am Pablo. Obey your word to mo. Now I am so. Onyankopon ye iwaye. Ebo mukasa. Oni ebrati. Ona sase nina. Akuffo odomako aeja isi Onyankopon ye iwayo ebo mukase uni erati ewe una sase nina Akuffo odomako aeja ye besuo ada ye besuo eradi ye bebejawo da ye bejawo titi nyamie ye sorry wo da Akropong ye iwayo ebo mukase uni erati ye una sase nina kutuwo odomako maeja amye yasoriwo da Papa, bejawo, da, hallelujah, yes, sorry, wo, da, yes, nyami biara, ajisa ukuto, evisa ukuto, linyamira, Kanyamie Yesu nyami biara Adese ukuto Evisa ukuto Ninyamira
ni onyama gwariwo. Ewramu ewrati. Yekutu soriwo. Ewradi ni onyama gwariwo. Ewramu ewradi. Jesus. Yekutu soriwo. Mikotu soriwo mira. Enyo nyamuhiri Kristo. Enyo nyamagariwo. Eremu eradie. Ababa. Ekutu soriwo. Eradie enyo nyamagariwo. Eremu eradi. Mikoto soriwo. Eyeye no nyama gwari Yesu. Eremu erade. Ao yakoto soriwo. Abani no nyama gwari wo. Eremu malo sakarabo. Yakoto soriwo. Eradi no nyama gwari wo. Eremu eradi. Yakoto soriwo. Eradi no nyama gwari wo. Eremu eradi Yesu Kristo. Yakoto soriwo. Yakutu wo. Yesoriwo. Yamye Brahma. Okwata. Aye. Eradi yakutu wo. Yesoriwo. Yamye Brahma. Okwata. Aye. Ebe yakutu wo. Sorry, yes, Lord. Namie Baba, oh Fata, maybe I could do. Yes, sorry, Lord. Namie Baba, ah Baba Barata. Asenianisu, not you. Otiem kase Marie mumpa Jiwetu mano Tetelesa Eradio Okaji kwetu Asenianisu Na Yesu tiem Otiem kase Marie, oh, quanti wetu manu, tetelesa, eradio mira Yesu, ye quanti wetu, Yesu abewa mami, odibon, Manfrenia, Mini Tefo, Wahiman, Aimanu, Asenianisu, Nayesu Tiem, Otiemu Kase, Marie, Okwati Wetu Mano, Tetelesa, Eradio, Okwati Wetu. When I look at the mountains, I look at the valley. When I look at the sea, oh my God, hey, so terrible, Sita. You are Lord.
wayaya hima ani asofu amaya janya kupone esiraka Amanfo kaye ni chefania ene radi wayaya hima ani asofu amaya janya kupone Minyamye siraka uti Ewe siraka uti Enyonyaka uti Oye oma kru kru Ye siraka Abarabasakata Esiraka yenerati Wafre yenefi yenebusia Efi kasa udonyina Ramu Ewe esiraka yerati Wafre yenefi yebusia Abusia bia na kaya fi muno Efika saudo nina Ramu Eja osama yetu se shiraka nidio Enyonya kanidi Aye oma krukro Ye shiraka Eja radia Esi shiraka nidi Enyonya kanidi Oye ma kru Esiraka iti Onyami tumfu wushe yensuta Oatabakase Nubaya ubayo Obatamba Okaya famumo Ayaya Edeni Onyami tumfu Oshe yesuda Eradi watabakasi Nobo ya ubai Obatambe Okaya famumo Ayaya Ukaya famumo Maya ye Ababa brava Ajonya bie Batambo Ukaya famumo Maya ye Enani Onyami tumfu Ushe yesuda Ewe watabakasi Nubaya ubai Obatamba Ukaya famuo Maye ya Obatamba Maye ya Ale sakabara basuta Yamiwe wenye Obatamba Etimi ganyo mwoto Okaya famyewo Maye yo Amani na behiwa Amani na beta Yebede na biasio Amani na behi Yesu ayo Mama ina beda hey Amanino beyi waye Amanina beta Yebeda wasi The radiasi mami Mama ina beyi waye hey
nyamiase mami ampara owo ona nyamiase mami o ampara esi mona nyamiase mami wa ampara Yesu o ona nyamiase o esi mona nyamiase mami ampara owo ona nyamiase mami o ampara ediano mona nyamiase mami wa ewie owo ona nyamiase o esi mona nyamiase mami ampase Yesu o Yesu Kristo mi dọ̀wọ́ esira ekawu onawu dikan dọ̀mi esira bàbá bosita bẹẹbi àwọn mi àyẹ sẹwúrẹ díẹ̀ ní ọjà Yesu Kristo mi dọ̀wọ́ esira. Eka Yesu o na unika nami esiro baba Erani uye kasi o esira ewe imakuma say you Maku, Maseyi. Edabudu Maku, Maseyi wo. You. Oh, Balo sitara masikaba. Mesi Maku, Maseyi. You. Makoma say you Makoma say you Makoma say you Maku Makoma say you Makuma say you Mako Balo Sata Ankami my friend ye Metuera diewo Yesu ama Ankama jira Eya my friend Metuera diewo Yesu Kristo ama Edabudu mi o my friend ye Metuera diewo Yesu ama akaya Onso we o my friend ye Metuera diewo Yesu Kristo ama akaya ya manfrafo Yetuera diewo Marusa ndara babosita Yesu ama akaya yera ene ya manfrafo Nanso Yetuera diewo Yesu Kristo ama akaya ene ya manfrafo Nanso Yetuera diewo Yesu ama oh my God Aka mi your man friend Nanso Metuera diewo Yesu ama oh Aka
me your my friend. Me to radio. Jesus Christ ama akama. Oh my soul, rejoice and praise the Lord. Ooh, rejoice and praise the Lord. Oh my soul, rejoice and praise the Lord. Oh, rejoice and praise the Lord. And don't somebody to say rejoice and praise the Lord. Aratakapayata. Rejoice and praise the Lord. Oh, my soul. Rejoice and praise the Lord. Oh, rejoice and praise the Lord. Me cry. Oh, Tita, every me cry. Yesu Kristo oya wiase nyina kanea na oya gyenkwa ema yen awei so bi tie me na no mama ye didi amawa Awurade aba wo nsra ban mu na no be ka kira wo se nipa wachi oba dwamambo ni dini bre Yesu na obo Yesu amane ese we die yakoto no wo so pe sam krofo no na ebimu wo mu a omabọ dwaman chese oba na so sam krofo ya echi obai eniko Yesu minim ne atia every Wednesday me ne ugusu kasa de we wasem maybe no maybe koso wo abra mama eya wo se Awurade acha o ni pobetimi ayiwa ma abusia betimi ayiwa ma wiase be po na so Awurade de Yesu se mumudia onya bone dana ontobo no emo oba wanya nipa baako antobo no say the Bible say yenyina ye bone nipa nyina na onyankopon anu onyam apoye ewei so bi be fi na kuma mu na waka kire Awurade se Awurade wo nsam na mewa akobe yeshira Hallelujah. wo nsam na ye wo Awurade sie yen tomu yen na bua yen enche bia me bia before nice na ma o se na ye wo Awurade sie yen yo tomu yen na bua yen wo nsam na ye wo Awurade araba so taraba sie yen tomu yen na bua yen Yansabu akwa nyame ohu na chira de ye no ne orino ye muta isem ena ye wo yansabu akwa nyame Awurade ohu na chira de ye no ne ya orino ye muta isem na ye wo Hosanna ya woda Rade
Eradi anka nipa po ye no anka wan na beso ye mu ye wa usamo Eradi usam na ye woda Eradi usam na ye woda bibia before I saw the atomo the amount right on your command 97.1 Twumhene your command live worship or song for others Seth Budu fireman hey obi awa ho kwan so shire Awurade na o se Awurade anonyam oh Awurade kaya baraba sengana 0551 667755 0551 667755 0270 191 971 0205 818 748 numbers are every best 0551667755 Ofra Mr. Onwalo radio no because my yeni a watch me so say ayeyi enka Awurade na se ana asem biara opese wo ka kire Awurade no ya be mo aka kire Awurade en yesese ya bo ho mpa ya be bo mpa aya ni yesese e bo osire Awurade e be sire Awurade eya dance dey so e be mo adi dance Babia lines no e dey atum obetimi aba 055 1667755 0551 667755 eti Babia lines no e dey atum e dey ama ye shira Awurade ye shira no oh oh my God. Oh, nimne ya unyina. Obeye amau. Oh, nimne ya unyina. Obeye amau. Enti yekom manu. Wasi Jano Oni ya unyina Obeye Amau 0551 667755 Tieniye 0551 7755 Ofra na fe wabo ade awram kwan bia opese ofaso ehira Awurade awie no ya ba ma kwan amo ehira Awurade ma yeye ni o ayinka mesra ofra fi hello mi face Akropong ofra fi Akropong awie but ya pese ehira Awurade eti hira Awurade anonyam ne yenko ayeye nyomuna meto eya meto namadana au atida nyomuna meto eradikatie meto namadana mo nyame nsiraw meto oh namada na se medana tidabia meto namayi na ye me say ayeyi nyomuna
metro. Oh, Metro. Why are dear? Why are dear? Mo. Nyamishrao. 0551 667755 Obaswa na afe yade watu so no wahye Awurade enmonya maye ni o Ayinka radio. Esra wodi ni sa ofrefi hin. Pacho me frefi Akropong wo frɛ me Doris. Yo Auntie Doris Misra awia yi hyira Awurade Pacho me de my sedanyo be my Awurade. Fama Awurade 20 seconds. Micha wakori micha usia na me ma kwa sedanyo na me Akropong wa die ni na Yehovah mi do na bia mo na me ma wa sidano Nyamishrao papa Nyamishrao papa oh Nyamishrao oh Nyamishrao 0551667755 0551667755 oh awai yes Awurade din no enwonyam maye yeni o Asidanka wo baba. Mesrao odi di sign off refi hin. Me de I opaya. Especially ja. O frefi hin. Ja. Yo. Ja ko. Awo he fasa. Oda yo awia yi fa wan mo nyam Awurade ne yankofo wan mo nyam Awurade odan fo mo fa mo nyam Awurade Meto nyam o 15 seconds mpacha to nyum ne yanko yo ese ba mi ya ulo hey meto mi asemu so ma wona ambara ba mi ya ulo Ama wana mo nyamishrao maye yeni o Oh Mr. Obaji me so say yin kan Awurade Ayinka radio me frɛ ache mo yo me nua be no di say na wa bre mo asa watimi awuram ti na nyame am awuram no amanfo me ba hemia yo mo amanfo ma ba hemia me srɛ awia yi enmonyam be na ade ma Awurade Ayi oh Ashamaku mama Ami dinimo and I say Ashamaku mama Ami dinimo Nyamisha wate Mama hima nyamisha wo so nyamisha papa Nyamisha 0551667755 0551667755 line so eye chi dodo enti ama obi ba esra wo ba no wantimi anyina so a fa che yen 0551667755 maye yeni o mesra obaji me so say yin kan Awurade Debbie went me and Yinaso, Amanfo be front so 0551667755 Minfo be front so my yenio Ayinka Awurade me nua be ni wo frefi hin me pa cha wo fra me ba ni me ka me frefi Akropong yo banu ye wo frefi papa awia yi se me ti ase na se moja di afutan na tekre mada abodjem na se mfra ma eboyi fa me ho a na me ka kire Awurade ne se Awurade oye kese o so na okron me sira ni din me man so di si wa so abrefo kokuro be ti ayensa ne ho mopo
Obutantima ye cheri na yempo nshida. Ewiya ni stirano. Amedana. Papa me pa try fa number to gwa why. Me de me number betu dwa. Me dasi nyame nshira. Me fa me last caller na me sorry so. Me fa me last caller na me sorry so. Me fa me last caller na ma sorry so. Baby adu no. Me tiefo Mr. Mo I was saying agumi ahokeka ya mo de sorry awurade oh mo ma me fa mo nsia Mr. Mo na ye besen yamba me ma mo fa mo nsia me bre no ya bia enesa anointed best buy say me kan kire say Akuffo dua okra 10 kwanta still okay what dey ma me fa won to so na afei we ya me last caller my ye o last caller my ye o went me anyina so entimatum went me anyina so entimatum mo amugina kire no mo fa ncha me ntimi mfo bia bio anointed best by Akuffo dua okra 10 kwanta ho no obutu o se bra na microwave iron and blender na kettle no ma biara ye de afie no ma anointed best by say bomodin say wodi wani ebe kirem e wo ho na afei nso no mesra mo ofra ntimi mfo won to so bio efse matum afei nso no SB anointed automobile service men kan kire say bomodin na bra me producer gina machi no hwe me din yo hwe phone so anu wa wuti o say ebreni ho enti mo fa nche enti SB anointed automobile service e wo everywhere Christ apostolic asori dan no enche e ho na omubutu bomodin afo ani kire ho Amanfo architectural services e wo dew Akuapem omubutu opposite bus stop ho na Amanfo for enso e wo Amanfo se bra na afei no ma biara ese se wo de ye wasase no ho nyuma no o ma hwe no ma ye ni nyina so e de am na Eco Ventures e wo everywhere Akuapem omre apostolic asori no e na ebo nhwani bomodin se wo de wani e be kire ho na afei o ma toto no ma nyina e de amaw na no ma nyina so asi wuzie me do see a Akropong bro factory enso ebutum wadu krom Akuapem omo wa pray di kwantempo no so what trap presbyterian won send fa so e ho na Akropong ebutu bomode ko na koto blocks papa na fa kosi uda na nyame nso enhyira o ma mo bisa say mo pe me number fa pen ni paper no na me fa number no emfa ma na afi munya zigi frɛ na munya ne haw ti for pen new paper where your elder Seth Budu the fireman na kasa number na me de ma no 0241 twere ni ye na wo phrase gi a munya 0241 992490 0241 992490 ofremia me no obedi nkomo o pese ofa Yesu a ofremia meboa amoa fa Yesu me de wosia na ma sore so me din e the elder Seth Budu the fireman nyame adoma e be hia nyame hia papa Minua, afei ma menka me wura mu aso ahunu a menyae wɔ Safari Valley Eco Park in Trail.